Muthi wa Ekuirwo aya wa 40 urakinyira muthenya wa ira kuria marahobanirio nyumba-ini imwe mwena wa Westlands guku Nairobi kuria makoretwo magithondeka mbeca cia mathaara. Naguo muthenya wa umuthi Ekuirwo aya marokio igoti-ini na mathitangwo na mahitia ma guthondeka mbeca cia mathaara mugaru na watho. Ekuirwo acio aria ni Abduraya Tamba na Murio Abdara Tamba o domwe na Mukenya Anthony Magagi Munyiva maguthii na mbere guikara ceceni-ini ya borithi niguo uthuthuria uthii na mbere guku mbeca iria ciranyitirwo cia mathaara igithii na mbere kuhingirwo. If such monies were to be released into the economy, would adversely affect our Kenyan economy. The respondents will be held as follows. The first respondent shall be held at Kileleshwa Police Station as prayed. The second at Kilimani Police Station, and the third at Pangani Police Station for the number of days that the officer has sought. Uyu niguo urakoretwo wi wira wao kwa ihinda ritoikaine wa guthondeka mbeca cia mathaara iria kuringana na maafitha uthuthuria ni makiria ma shilingi bilioni 1 mbeca cia Kenya. Ile kitu wanafanya hapa ni kuibia wa Kenya kwa njia ya kwamba wanaombea hawa wapate pesa, lakini wanaombewa kupata umaskini. Biashara ino haramu ni thinitie aingi aria maraminamirire matekumenya ni cia mathaara. Umwe wao ari mumbunge umwe guku bururi-ini uria kuringana na maafitha a uthuthuria utete makiria ma shilingi milioni 76 mbeca arathithineire. Kuna wale ambaye wamekoniwa na hawakuwa na habari, labda alikuwa anafikiria tachirika. Ofisi yangu iko wazi, hawakukuja na kulalamika. Ginyagia riu andu agiana ni meyumiritie magitwara mateta mao magukungio wara ni Ekuirwo acio. Umwe ari muhuri ungi wa biashara uria utete muigana wa shilingi milioni 14. Uthuthuria wigie kihumo kia ekinae acio guku bururi-ini ni wambikitwo handu-ini ha Inooro TV. Ritwa riakwa ni Inooro Swangui.